Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Ki dekat ke Adventurous New Trap of Roaders Ahor Jensa Mikmat ya ka Meghalaya ha ka Zero Mud Fest Araja Pendriau kaban salong ha ka jela Arunachal Pradesh nadu ka arp nyau tarik hadu ka arp khandai tarik unailar haja Pendriau habakran skila pathai kubor u General Secretary ka Ahor uba Ferdinand Jakrin ulaong baka kenhuan kan yakun ha ka modified category daki kali ki bala pen krek kerpang ha ka juk kapor lapen tip baka Ahor kan sapelong ya ka 8 4x4 off-road challenge nadu ka khatsan tarik hadu ka khatnyau tarik urisau arja Pendriau ha ka snong mausdang kabadan hajan ka snong tersat East Sales District Iwan hang ni hakani ka por ban ya thu bakum ka klop ka jongi ngilada pen krek bangin lek ban ya compete lan ya ban ya sim benta hakawei na kijingnya lekai ki banyak kali hakisorok koru korang apa Arunachal kani ke program kala pen krek nangte na po Arunachal po zero ya ka baki khot kerteng ka Zero Mud Fest arhajat apunre tengi kum ka klub ngin lek banyak compete hante haka kategori bagi khot ka modified category ngitip bagi don bon ki competitors kinong yakun ki banwan nagari North East jongi karena Shabar ke North East na po India ngrai ngila pen krek mental lai benai so benai tak ni next come ba ni kum ka klok leng ba jong driver but co-driver but kali ke ba ka klok pen krek ni kerman scam mengin yo e ka jingjok akan nikah competition ka bangin select ka ban sedang akan tarik arku nyau arku pra bat arku ndai jong benai August hangte po zero po Arunachal Pradesh then ngasngau banna ai kublai ya ka government jongkas state Meghalaya chief minister tourism department sports department Meghalayan Age ya ka ba kisah don rengkat bakni ki por ke belada par kum ka klub ni ngasngau eki but ngasngau banong ba hau benai Oktober kum ka klub hadin bangilawan nang tena po Arunachal ngila de pen krek minta na kabanta ka event ka snam ka bakra jong ka klub ban long haka tarik khatsan khan riu bat khat miau jong Oktober haka snong mau sadang hangte hajan tersa de haka ni ka event ka jongi ngindon ki kategori skum bangi sedle manusna lai tali ki kategori pro modified bat ki stock kategori de ni khot ni wer yaki pajbat bakin yawan hakate ke event jongi hau nai Oktober banya pelat bor kenang ni sebu di program jongi hakitu ki por yo shti puja ngangit skam kumbaki la kashan yang ni haki por belada ngit skam bam tau snem ro ke kashan yang ni bat ni kwa bahkan ni limba kan ni event ke jongi om tangki breu na po kari khasi jantia napo ka state Meghalaya jongi bakin wan rai kumbangila ma akisnem ke bada bon ba hitoris ki bawan panpikai ya kini kejingnya lekai kebangi pen ya lekai manusia kini kesnyam ke bokra ya ke baka klub kan penlong ante ha mau sedang ni kermen bakan long kejing job yang ni kum ke klub badru ni kermen ba kinbun ki competitors nong yakun banyak kali ki koru korang jakah ki bomdon ki surah de kin habannya ki tu kitrak ya ke bangi la pen krek kitrak ki jongi kumbakli i manlau snem ke bangi penlong idon ka kti idon ka idon ki mau ki ding bat kita terka kasurok komdon le itu ki competitors ki habannya itu kitrak ke ba ni la pen krek but
nak bentar ki wei pat ki detail nak bentar ka event jongi ke balong hau Oktober katsan kan rek nyau min sanang batai shishu hak wei pat ka port nomor mentang inang don haka jing pen krek nang mentang ni bat ki detail sebaro ngin sa batai hak to port mencem senam kum ka club hak event ke jongi ni ai prize rala te ni kerman bakane ka 8 edition ngin pen keu ya ka ba ni aware ya barok inong elak kai ru ba kwa banwan ya compete inwan rai kali jongpi ban ya compete ha ko ke itan ke jong ngin ni arpo santarik lasai men me lasai ani ya buat lasai ini ya don kumba arpo sang lai ko ki kali ken don kumba shipo katsan pili menai lasai tiki don ke bandang lek lasi sengiru baru kamu dipaksakan klub kiba ni sim betang na klub jongi mentah tang kawe ke kali kan dai kiwai tengam tip nama ba ni tempat yo information lagi ngakermen bakin buon ngai na ka klub na ka ahor ni milik kawe ke kali hapok ka modified category arfu sangut long ki banlek lang naki wai ki banlek lang awak ni marhasil long ki don bun ki klap apa Arunachal katung ka jiktip jongate na north east second point manlaki states te naki wai pat ki states hari India ngamtip ngampat yo information naki rena north east te bro states second point te ka price ki labu ya ka price ka bashipola te ni haban ya kun bangun yo e ka jingjo ka jing krek jong ni menta alai banai so banai la pen krek ka kali ki driver ko driver ki banyak compete ya kun krek physically fit mentally fit ka kali ru kalong bobiang ya ka bang la pen krek na dong sedong ngakermen kanundon ka jing tut ka por bilaka Kata baik smart card sangat sangka. Senyap kan ada MHIS. Mau? Gak jengir apa saya lalu yang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hapsa dari sama. Ada MHIS card Untuk mulai karakter kata. Ini konfi hap ada medika hostel. Dah habis pergi ke registration, dah ledam pergi ke smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan lah ya. Yang ni kon pergi habis operation ni yo, dah gua amkan tu penjan ni pergi ke periksa kita. Habis operation ni, dah gua pergi MHIS card pergi, dan ni ke smart card, tengah try membayar riu pergi. Ri na pagi mon le yo poisa sumar ni kon. Abda ni ksir yo sumar. Keblai si bona karo hiela atau percangkafu ni ya. ini kan mana dia smart card Oh kan teh. Keblai si bon. Mau?